Yada say you walk up baby me Adom TV Badwam ena ugiso ehwe na omre na wadaje nti yada say papa nyame nkoso nhyehyira mo bako emfama ye na yemedi apomde hu komo we hu hia pa se ubowura pharmacy ne Herbal shop bia na hu givesa na so akope bia to yare be na esa nti yodefo no ankasa age na dwa ode eba be fam yem wakwa be bia boko bacho ya me Adom Dr. Kwabi so mjidi se no ho ye bacho ya me Adom ede nyame ase yo wada ma yenti o yen hwe givers nru awa adwama so ene ne ye bacho me da se ma me fa nchi akase en fama ahwefo etiefo mo cheche ne benche yen che if givers Herbal Center akache yen kofa ba ne na no for Dr. Solomon Kwabi enche ne ye de emamo ene anope na ene anope no eye hahaman no dubina hodo no enene yede anam abafu nim de ne so ehu kwanso ene de aye nru no etumi de abadwaman so sa nru nyina eye nru anatete no ye nananom esomuchi a na wodomo agwago tokukuo no mu de esija so na enne ebre ni adaje nti na ebre so ekọ nanim no eno ena hunim de no ena Dr. Solomon Kwabi etumi enya me no eka sei no yetumi de aye duro no nyina no ede abadwaman so enye se ekọhye mantwa baabi ekọ de ensa kọhye demirfe mu ene ye di nduro no ede ba abonten we de akọfa mfidie mu ewo FDA for akache enti wo maji nduro no nyina de atomo eno nti na enne yato eduro na apete okọ Herbal shops ahodo pharmaceutical shops licensed chemical shops ene bebi eto eduro man Ghana mu dia Givers Herbal Center ye nupa ene eduo adwaso no obetumi enya bi na we eye Givers Herbal mixture Givers Herbal mixture efi Givers Herbal Center akache eduro we eyema oba eyema bema emofro modi mfinhia dumienu ekonyina won mo ho akwanya say Givers Herbal mixture wo mo etumi no numbi na no ebetumi abo anope mi ni me bia wo hwe mi wo mi ni me bia wo tie mi wo e bia wo sorry anope ya obon se ase ohunimu efi nsuo obon se afe ewa enamu beye nansa ekọ na otwe ntemu ani obon se awo eta dededo ebra wonwunu edwo utifa eta dwa saa ahimache de suomumpo na wo bre na nipedua no waye boho wogi ho bia enye se uhu sunsanson ahodo nyina no a na eno kire wo se eyade a aboa ntonton ba ye frɛ no eye female anopheles no wababa be jani hunsuo a ye frɛ no plasmodium parasite ene degu untine no mo enti wo tie mi a wo hwɛ mi anope e bia wakɔ Herbal shop bi anase we bora hospital enam no eka so ma ye hwehwemu se da bi yare na ede ba anase yare na wo de ba ye no eye etridi eye malaria me pacho se wunya koye test e wo pharmacy anase wo bora hospital uko OPD na womo eye hwehwemu jo so yare na wo de ba no eye etridi ehunsuo anase hu feso ena wo nipedua no ma me pacho ma nhwe benkum nhwe nifa we de akọwani ten bora Herbal shop pharmaceutical shop licensed chemical shop any be be eto oduro man Ghana mu bia na kope Givers Herbal mixture Givers Herbal mixture enam adwuma pa na adwuma so adi nti Ghana for mo ankasa mama na hotedin say Givers a entontom eda ho entu de obowura shop ho no mo a ka say ye ma Givers a entontom da ho entu obi biara na no pay me no ka say e bia malaria etetel fever ene he nipedua no anase typhoid ena me no ka say di nipedua no enya pa dia wedure na no pay uhia eye Givers Herbal mixture bomodin akotobi nanonom na enu de betumi aboa saa enumuto na ato aduane mpampan oti aduane nka na oboso oforo ho udidi enyeye eto wonum ana wo fe na mo na ye hwehwemu ne emu sa ampa eye plasmodium parasite eye aboa entontom husuo no bi na wo nipedua no mo na eduro ba ko eno etu ase pa dia eno na ye Givers Herbal mixture kai se Givers Herbal Center ye nupa no ye mfa nsoso yare no ye mfa ntochi yare ye di tu yare na se ye di yi yare na se ye de free ho e de mawo enti Givers Herbal mixture ene na no pe me pa chom uhia na watumi akwa tobi eduro no ma ebi nda ofie ebi da oka mu bag mu edwaso ho na awo no bebi bia no bomode na ebi ha obi a wadidi ewie opa no no die bia obetumi anom edi egu waduane so a men ha ho kra Givers Herbal mixture we enyanyo nenum enye den enye ya enti ebrani edo nyina no bomode na nonum bi na no ene betumi aboa o e bia obi nso ho no anopai obi ankwa da ade ache de ese onya ahoden na otumi didi onwuma
na mo sorry waye no fon waye bofon ubisa na sem bia na za se ne nipadua no anyhow ade abamu se enu beba ne saade na se enkwambo na eye bo nipadua no ho ban eye wo immune system no na me pa cho ano adwojo na se ano dwojo so anso dia yare bie yiniti outbreak bie ba exam se nipadua na ye week nti me pa cho etumi enya wabre ene edo nyina enu nti upe immune booster papa immune booster betumi aboa ma ebre ne edo nyina no enkwambo agbo nipadua no ban na utumi di atwenchie ko unwuma so ene ade a me pa cho eye givers herbal mixture and as a givers antontum da hono enu na wo hia enti ebra wo nom na wo di tu malaria ene fever ase no na sa abre na no ensan ehye nipadua no kena ebo nipadua no ho ban na wotumi agina brane na bibia no etumi akongan edura me ne wodi wo nkomo enya na okọ herbal shops pharmaceutical shops licensed chemical shops ene be eton aduro man Ghana mu ene amano ne nyina na givers ye nupai eyade obetumi enya no ewa adwaman so manu guso ameka sei o hwe me o tie me bia obebese oni ebedi nkomo obebese obemnya enkyeremu bi echen ne amede ma wi anasa sene yare ne eye wo no obebese obetumi akyerɛkyeremu ede amayen brono empatemu baby a wote obetumi enya aduro no bi ato a me pa cho eye 0543 22 2470 0543 22 2470 na uni give us Herbal Center for me bacho uni enim komo na sene oyare no eye wo eni eduro no mu bia obesa otumi eto bibia no obetumi eni edim komo na bibia no etumi akoso ede amawo eye pa ene eye eda ye woda ye ko weekend na no eye den abekọ dwa so akọ di entade dwa obekọ akọ di enuane dwa eye amwa pomu di nso hu dwa ehu hia na sanse eno na betumi aboa ema nuane no ukotowie ntade no ukotowie empaboa no ukotowie na apomudin ene ahoden ne nu ha eya anane nom no anase udidi dwuma no eya na ehu ayedin eye panti no mo apomudin so hu dwa ehu hia na enya wade hiade kese pa na mamemfa givers GC mixture yi enventwato we eye ninsuo ena afi tupaye givers GC mixture ena afi ne capsules edro we me pa cho okoto auto ni mienu edibomu na se bere so sanse wo fan so a wo fa ni mienu edibomu obi wonu ma me no ka say no ne kan se prostate be ma eneta ha no obo se o sha ase ogunsuo na emu eye ne ya ogunso entemtem ene okoye ya me betina ya be semenu ekọ ne wotwe so ene o na o se wakọ aba na wodi atwenche sa se ni nyina so basa na se odwunso twa no ene ho eya ba asem enti se otuhu anamo entem mentwen ema bre nkonkodu ema nka se na afi ne ya ye die ene agise ye de droben ebe hye sabi eya odwunso twa nu mansa na me ba twa wotumi egunsuo enti bema wedra wo hia na o prostate hu sem bia ebetumi ewie peye na yetumi etu ase de eya givers GC mixture ena afi ne capsules enu akire bema enemu yarewa etetew oba enemu yarewa hawo me pa twa wedra wo hia eye givers GC mixture ena afi ne capsules bema bi wo ha otiemi de bia na ne nsa hye ne kotokuo mu ase wo beche sika de bia na ne nsa hye ne kotokuo mu ase wo be ma bibi nanso anya de bia na wo ye eye ensoansoa bi ena ba begu sebi ne bema no ho enti na de bia wo udwi ni na ho ye prekesene enho ye prekesene no na esotia na ete me pa cho bomode na kope eye givers GC mixture ene the capsules bi na nonom na ennem yarewa ena afa infections bie ha obia no wetumi aden etu ase e de amaye obi nso de ohonoma omo nso na mo na se nsuo prixni bi efifi sebi eye ano e de ba bomode na etu ase ennem yarewa bia de eye givers GC mixture ena afa ne capsules obanso sa ensoansoa etawe gugu ahimfi honomo won ma se empampan a sebi efi ahimfi oba no asesa enye entese ne etie na se eyade a infections na ba gini pedua no ede aboso wedra wo hia ene no pei eye givers GC mixture ena afa ne capsules e ba twa drenye na ewo herbal shop pharmaceutical shop licensed chemical shops ene be eton aduro man Ghana mu bia de obenya enope ya efi givers Herbal Center ya kache
nya wonte ase enkyeremu bia no eye 0543 22 24 70 0543 22 24 70 na me bacho uni give us Herbal Center for eni nkomo na yarewa hodo bia etetew na opa no eye nso ano na wetumi etu ase de fa ho edom ye na yarea bia no ye betumi etu ase de ama ne krakra mu eye 0543 22 24 70. Yada say give us Herbal Center na yete one more enkano no awie enkomra na yeba yebetwaso.